Badru Sebyaro RDC wa Kisoro najara ngo cy'abantu kubinga umushara no oda ya President Museveni aho yaragira ngo abantu bona bareke kuhinga umushara. So that we get to know where the problem is. But technically we need to open up this area. Correct. That is the way to go to restore where water used to be instead of flooding at our schools. Period. Kibumba Primary School ne mwaha byombeke bitahirirwa amizi abeje bakasigara batineho kushomera. Ye tweyambe bino byammwe. Chache eri mu buzibu, esomero liri mu buzibu, namwe muri mu buzibu. Edwaliro liri mu buzibu. Benon Gakor chairman w'entebe yo kubanza habwe cyaro cya Mpundwe najara ngo abantu bakaba batura umwanya wo batari kutunga bizubu byo mwijorano kunka bwanyuma y'abahinji kutabike kina cyamiza gubabire barabamo nibyo bizubu nkebi. Habagamo abaturage, habagamo Karambo, habagamo Bigirimana, habagamo Taho Ntuye. Bega harimo abantu batuye mara arakangari kose. None nyuma hageze amazi bagatangiye kudusatira garaviheru nuko aho gajaga abantu babo batangiye kuhatsibya. Myaka 70 kwimana ngiye kuvuka nsanga bakoraga mifurege muno. Ayo mazi gajaga umugaye ko epfi. Ariko gagiraga aho gajaga iriya hepfo akaba ariko wibuke muno habaga mindongo uretse ndangiza. None imifurege iba ijamo umusenyi itaka. Yunisa Kankwaso urukure by'ubuhangwa najara ngo cyarane cya government nuko kushaba abantu abatwire n'abakorera mu kurugamu. Guhera n'amategeko ya Uganda imfunzo nta muntu ukwiriye kugira urufunzo, imfunzo, ingezi n'inzuzi byose biri mu mategeko kuko bikwiriye kuba kurebererwa na government kugira ngo abantu bose bungukemo. So urufunzo ntabwo ari ubw'umuntu ahubwo rukuriye kureberwa na government kugira ngo abantu bose bungukemo. Akankwasa najara ngo amizi gashemerire garuka umwanya gwago ntabwo cy'abantu barwo mu cyara. Rurambura ruvuyemo turebye ruko urufunzo rwifuza kugarurwa kugira ngo bongere rukore umurimo go gukuriye gukora go gufata ayo mazi ava mu misozi amavuta atandukanye kandi dusazemo n'ibikorwa bitandukanye biri gutuma amazi aza mu shuri kandi kaja no mu mago y'abantu na cyane nko gusanga abantu barafashe ku ruzi kuko amategeko tayemera kugira ngo uruzi abantu babe batinimamo ikintu cyose. Icyare kiri hagati y'Egombo Rankakanaba Kibumba hamwe na Murora. Umufurege wavagiriye uri kugenda paka ukagera iriya kusosi yago Sosi rihe. Sosi ino naho gangibira. aho gikirira So ganyuraga. Hano barahinga. Hano durayi season ije bano biyambishe advantage. Barahinga bawucwamishiza gukureba he kushuri. Wirama Harerimana owabiro umwebembezo mu district ya Kisoro najara ngo abantu bakahindura umufurege gw'amizi bagorekeza hatahikire enshonga habwe ncamizi n'gatahirira abantu. Abaturage bagomba kuvamo kuko garabuzurira. Abara trading center Kibumba garahuzura gakomeze mu gaje no kushuri. So ubu garigarajagiria none abaturage nabo barabingira barayayobora bakaguri bayoreziriye. So ubu ngamazi barayatatanyije. Ubwo najara ngo n'umubaro gw'abantu gukeyongera hazamu no kombekesa amabati enshonga habwe nco mwijorano nugubaho. Amakoraga gashakwa Kate atuzarire.